ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ النهارده هنلعب ماينكرافت بس بداتا باك جديده بقى. الداتا باك دي بتخلينا ان احنا اول ما نعمل شيفت واللاعب بتاعنا يوطي حتى لو ستون هيتطور. فانا دلوقتي بسرعه هبدا اجمع دلوقتي خشب وستون علشان اعمل اول بيكاكس واجمع بقى بيه اللي انا عايزه. نبدا بقى نعمل اول بيكاكس. بصوا بقى يا جماعه اوريكم بقى اللي انا قصدي عليه. دلوقتي لو انا دلوقتي دوست شيفت كده شفتوا اللي حصل. حتى بصوا حتى الستيك اتطورت. بصوا بقى فيها تطويرات قد ايه. بصوا التطويرات اللي جت للبيكاكس. تمام. التطويرات دي حتى ممكن اصلا ما بتكونش بتشتغل على البيكاكس بس هم حاطينها كده بس منظر. تمام. فبصوا بقى لو انا فضلت دايس على الشيفت كده واخدين بالكم البيكاكس بيعمل ايه؟ عمال يترقص تحت. ده ليه بقى؟ علشان بصوا التطويرات اللي جات له. لا استنوا بس كده ايه اوريكم التطويرات اللي جات له. انا صغرت الايقونات اللي تحت عشان بس تشوفوا المنظر. شايفين قد ايه ولا مش شايفين؟ بصوا بقى يا جماعه سرعته في التكسير يعني هي عاديه شويه بس هي بس عايزه لها بس ايه شويه شيفت كده بس وهي هتبقى اسرع. نجرب بقى كده دلوقتي. طبعا في فرق فظيع لو انتوا ما خدتوش بالكم منه. دلوقتي بقى يا جماعه انا هبدا اعمل بيكاكس بس يكون ستون علشان ابدا بقى اجمع بيه ايرون وكده. دلوقتي انا عملت بيكاكس ستون بس دلوقتي بقى هبدا بقى اجمع ايه بقى في الايرون. دلوقتي يا جماعه في مشكله في الداتا باك دي كبيره قوي ان انا دلوقتي لو فضلت دايس شيفت وجيلي التطويره دي فورتشن وسيلكت تاتش بيخلي سيلكت تاتش هي اللي شغاله يعني بيلغي الفورتشن خالص. تمام. فدي مشكله بقى. انا بقى هبدا بقى ايه اجمع بس ايرون بعد كده امخمخ بس على التطويرات دي. دلوقتي بصوا احنا خلينا تطويراته قد ايه. هبدا بقى اجمع ايرون. بصوا يا جماعه انا لقيت ايرون اهو. تمام. فانا هاخده كده وهبدا بقى ايه اطبخه. نبدا بس يا جماعه نطبخ الفحم عشان انا السيلكت تاتش بتاعي مبوظ لي كل حاجه انا بعملها. وابدا بقى اعمل. بصوا يا جماعه التطويرات اللي على كل حاجه عندي عامله ازاي. انا خايف دلوقتي ادوس شيفت اصلا الايرون من اللي انا عامله ده يبوظ. دلوقتي هعمل كده وابدا اعمل البيكاكس ده. تمام. بصوا بقى يا جماعه اللي انا هبدا اعمله. انا هبدا اعمل كده واشوف ما جالوش الحمد لله سيلكت تاتش. شوف بقى هنا كده جاله. بصوا هو فقر. هو الحلقه دي ان شاء الله كده ايه تبقى جميله. طب انا كده هعمل كده واشيل دي كده وما دام هي بقى جالها سيلكت تاتش فاحنا بقى ايه نخربها. وهنزل بقى ادور على دايموند على طول عشان انا ايه مش فاضي. نشوف بقى كده ايه التطويرات اللي جات له. شايفين ولا مش شايفين؟ هبدا بقى انزل لارتفاع 15 وادور بقى على الدايموند. بصوا يا جماعه هو الدايموند كميه الدايموند اللي انا محتاجها تقريبا 32 33 كده عشان اعمل كل حاجه بالدايموند. فانا اول ما اجمعهم على طول هبدا بقى اعملهم وايه واروح بقى للتنين. بصوا هموت. يا رب لا يا رب. الحمد لله وانا راضي. وهبدا اعيد كل ده من الاول. بصوا يا جماعه انا رجعت وعملت ايه الايرون بيكاكس تاني. فانا دلوقتي هبدا بقى انزل وادور على دايموند تاني. تمام. انا بصوا كده لقيت كام واحده 2. استنوا بس ايه افضي بس مساحه عندي. تمام 2. انا عايز بالظبط 33. نشوف بقى كده ايه دول كام واحده. تمام 7. هم اختصروا لنا وقت بس يعني برضو ايه انا لسه محتاج كتير قوي. تمام. بصوا لقيت هنا برضو حبه. انا كده فاضل لي دايموند واحده بس عشان ابدا اعمل اللي انا عايزه. تمام. انا كده المفروض ان انا خلصت. هبدا بقى اعملهم واطبخهم وابدا بقى ايه اعمل بقى كل اللي انا عايزه. دلوقتي يا جماعه انا خلاص كده طبخت الدايموند. دلوقتي بقى هبدا اعمل الادوات بقى والدروع وكده. كده عملت الدروع كلها ناقص بقى الادوات. تمام زي ما انا حسبتها بالظبط. كان معايا 36 بقى 3 يعني 33. اللي انا بقى هبدا اعمله ان انا ايه ادوس بس شيفت كده شويه. بصوا كلهم ايه اللي حصل لهم. فانا هبدا بقى كده البسهم واحط كل واحده فيهم في مكانها وهعمل بقى كده شيفت بس ايه 5 دقايق بس كده. هقفك بس على شيفت. تمام كده بقى لي بتاع حوالي مثلا 5 دقايق. نجرب بقى كده ايه نشوف المنظر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بص انا بس هقلل بس ده كده. بص بقى كده ايه بسم الله الرحمن الرحيم. انا كده عايز ايه تاني دلوقتي. انا دلوقتي المفروض ان انا اروح للبليس كده. بصوا المنظر اللي انا عملته دلوقتي. بصوا بقى كده حته زي دي. انا كده خلاص انا كده ملكت العالم دلوقتي بقى اللي انا هبدا اعمله ان انا هبدا اروح اجمع اوبسيديوم علشان اروح النذر واروح للبليس بقى وكده. بصوا انا وقعت في اللافا ولا اي حاجه يا جماعه يعني ميه بالنسبه لي. بصوا بقى يا جماعه انا هبدا اعمل ايه بما ان في ميه هنا لكن هنا في لافا. تمام. فانا هبدا بقى ايه انزل الميه دي على اللافا كده عشان بقى تعمل لنا ايه اوبسيديوم زي ده كده. وبعد كده بقى ايه نبدا. بصوا يعني ده مثلا
سبحان الله، انا والله العظيم ما اعرف ان كان هيحصل كده. ونبدا بقى ايه نجمع في الاوبسيديوم ده شويه كده. هبدا بقى ايه اعمل البوابه. مفروض ان دي كده بقى ايه البوابه، بس في مشكله ان انا ما معيش فلنت ولا اي حاجه علشان اقدر اعمل ولاعه. فاللي انا هبدا اعمله كده حركه بس ايه احتراف من عندي كده، تجويده بس كده من عندي، ان انا احط هنا ايه خشبايه كده. لما تولع ان شاء الله تبقى تولع البتاع ده معاها. هو الخشب متطور ولا ايه؟ طب هو مفيش امل يعني ان هو يولع؟ بصوا يا جماعه بما انها ايه مش جايبه، بصوا دلوقتي بدات تولع. بسرعه بسرعه، ايوه يلا. بصوا اول ما لقيت ان انا هكسر حاجه هي اشتغلت على طول. يلا بقى اعملي اي حاجه بالله عليك. يعني انت عملتي كل ده؟ يلا بقى اشتغلي، هتشتغلي يعني هتشتغلي. بصوا يا جماعه انا كده كده اصلا معيش اكل، فانا كده كده هطلع علشان اجمع اكل واجمع فلنت والقرف ده نادر ده يا جماعه طيب ولا لا؟ بصوا في اندرمان هنا فانا هقتله عشان ايه اخد العين بتاعته. تمام اداني بقى كام عين؟ 16 3. تمام يلا بينا بقى ايه نكمل. انا هقتل الخروف ده كده ايه عشان الاكل. نزل لي قد ايه؟ 25. كويس كويس يا جماعه، يعني قضينا. بصوا يا جماعه انا شايف على الخريطه ايه ده؟ لا جديده دي. انا شايف على الخريطه المكان اللي هو بيبقى نص بوابه ده ومش مكتمل، فانا دلوقتي هروح له واشوف هل في بقى هناك ولاعه ولا لا. في ولاعه الحمد لله. تمام نبدا بقى ايه نحطها مكان دي ونرمي دي كده، نكملها بس كده. تمام نبدا بس نشغلها. بس انا كده مش عايز حاجه تاني. هل مكان البليز بعيد ولا قريب؟ بصوا انا مش شايفه، يبقى هو بعيد. فانا هبدا بقى ايه اعمل هنا مكان للبورتال واروح لها. بصوا زي اخر فيديو برضو انا بس جبت الاحداثيات بتاعتها وهروح لها. ماشي نشوف بقى ايه فين البليز. فين؟ اهو هناك. انا رايح لهم يا جماعه. نقتل كام واحد بس كده. بصوا في واحد مات ايه بسبب التطويره اللي على هدومي. مش كده 64 كده ايه كويس اوي، انا مش محتاج تاني. نيجي بس هنا كده على جنب نعملهم كده ايه. تمام هروح ابدا بقى ايه ارجع للعالم بتاعي تاني وادور بقى على التنين. تمام انا كده بقى رجعت العالم بتاعي. هبدا بقى بس انظم اموري بس وانضف الانفنتوري بتاعي وابدا بقى ايه اروح للتنين. بصوا يا جماعه انا عملت بو هبدا اطوره برضه عشان ايه التنين ساعات بيهرب. عايز اقتل سكيلتون عشان يوقع لي سهم عشان اقدر استخدم البو. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. كده بقى وقع لي كام سهم. تمام كده حلوين قوي. نبدا بقى ايه نستخدم البو كده. تمام نقدر نستخدم البو. هروح انام بقى بعديها لما اصحى هروح بقى للتنين. هاخد السرير ده بس معايا كده وابدا بقى ايه رحلتي للمكان بتاع التنين. تعالوا نشوف بس يا جماعه هو بيودينا لفين كده. تمام انا بقى هبدا امشي كده حبه حلوين كده بتاع 1000 بلوك ولا حاجه. بعديها بقى ايه ابقى اضربها تاني. اخيرا يا جماعه بدات ترجع اخيرا. هبدا انزل بقى كده. ايوه هو المكان تحت شايفه في الخريطه. فين بقى البوابه دي؟ ايوه هي دي ولا فين؟ تمام هي دي. نبدا بس ايه نحط السرير كده وننام. نرمي الحاجات اللي احنا عايزينها كده ونبدا بقى ايه نفعل البوابه كده ونخش. ماشي دخلنا بس نديها بس كام شيفت كده قبل ما نطلع له. بصوا يا جماعه اول حاجه طبعا انا مش هكسر ابراج عشان هي مش مستاهله. انا بس اشوفه وخلاص بس يعني اقل من دقيقه. بصوا يا جماعه ارجع في كلامي. هو انا كده ايه محتاج ان انا اكسرهم. بصوا هيموت من دروع. بصوا عبى دمه تاني. ماشي انا كسرتهم كلهم. ينزل لي بس كده عشان هو ايه شكله علق فوق. ماشي هو نازل. بصوا هو كده عايزني اختم اللعبه. تمام فانا بقى ايه اوريكم بقى اللي انا هعمله فيه. بالله عليك استنى يا كابتن. اخيرا الحمد والشكر ليك يا رب. طبعا يا جماعه ده كله جه بعد تعب واجتهاد وسهر الليالي. الحمد لله اخيرا فوق ال10 دقايق ليه يعني. بس يا جماعه كده يكون خلص الفيديو. ولو عايزين نلعب لعبه تانية غير ماينكرافت قولوا لي. ولو في داتا باك انتوا عارفينها عايزين نلعبها قولها لي. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. يلا سلام.